Kasiebo Adom 106.3 FM so this mama ya mamunyina mache emaba akwaba edeba Adom 106.3 Asempa 94.7 na Fishra 104.5 affiliate station no amarone ne Ghana de no yebe aduowotwe adomonline.com Kasiebo so enam so a ube na bia kenkan so asanso anya biatie na enumere nsam ne de edoso papa Yobeya ni so bete waso na kire sensem no watie pa sanse ene ayefia da sa no ensema bete ni bi ho a ya na anwedin Adumresma de Abraham de Dimakoti bia wo bete ene se akwala wadi mfie nkono a ekaso ne mpotamo teacher ni kwato no embonase se no ne wose wo hu se be metwamu a na ne yam gini dwim sanso na asante mantem so ebiasi ma teacher ni bia koya abortion yebedi ho nkomo na yeko ensamfoforo mu a kwiani bi ekire se menkrobata wo kaneshi achene trotro atwaboa tuniti so wakopesika baye obaye akai difamenti so amfa amade a enne patanye ne dom enne obesane mu ediegu emefo so Yabeko Kasua kwa kotie samafo bo posifo din bone enam sama posifo Kasua sei sa wo mu hu no obi e posini na se na brabo eni posi adwuma no mfa wo mbe inedi na omo ye mobile money ho nsensem agent kire se Ghana Revenue Authority foi munya omo atata bebrebe tax ahodo no wo mu ntiase Sanso ena osofo bi a wakasa editu dwa se asofo emamode mu asoma enya adan akese a wo mu sisie no asofo ni bi nso asom se asem wei wanka kora nkeye frise ensuo bi anyinam ene na yebeko N1 kwantempon no so eye George Walker Bush ne kwan ya efiri tatakwahye kwa akokosi Malam Junction yi seka ebo nkrofo so ani ne no ena panifo abo amane se fedie wo mo saka sikanti wo mba be ye ekwan ya amofo be fa wiem ne mum wo mo fa ka kwan no mu na omanya yetimu no ekame se sister Gabi ehia gentleman bi no ohwese ma yihu efe ne ho akono odon wona kumampa se be yo betuma bi na no ka se bra mepew no eden ne no na traditionalist bi kire se samran nhihye se obase be ma pass wato mra bi no yentwam ne manse yepe NTHC edumakuo no ekire se ya abai etumi ayiyi etuo bi efiri ho ene etuo bi a wayi efiri adanse ho niema so ntiene wo betisi adai ebese empem wo ha a ne bo no eda fom setim Wei eni bia ka ho eni edi brawo ene anwumre ya tresom obema baako emami no eka na hemfimfin yesom wo na kaise ye Kasiebo yi ye di bei na enam Facebook live into call Adom 106.3 FM a wobetimi ahye na de wadwenche nye ntokwa na mom ebebo mayi nchichire na wodi aka ho bi na makasiebo no aye kama na fewa wa hu se loko na chesedo na bibia ye kama akenkanfo anwumre eye me Ohemma Sakyi ahwenepa mene Nana Agyei Obrempong CP enafi Nana Akua Acheampomaa afio yanyebre na yemfa ensem ni chiri mwankasa yemfa emra medamwe atiefo ebeche ne nso a emre kakra atwamunie efimfim mantem enei abra akoraketo a wadi mfie enkono ebeto dwa ese wono anticheni a wo kire nade ticheni kura yesanso kire se woye esofo kakra kura ekaka ho a friends teacher Morrison ekosese akora mfie nkunin ama akora no obugu famu a na wontimi kura nsori enante biem na no ena se ba nipa bi obetie bia no na nasim ye ne chew sansa asam no na esisia so papa akoma na asam ba ye nipa dondro na kaseti ase na teacher Morrison panti entuanyo bia ne na nkwankoda enei sabia buru sabia nya do a emma dodo na wokrom wonom kora ede so mbese memape eti se wano ase ba we so tumi se pa ede enti no ankwase mba yi bi pa akoda emfie nkron en watimi akote na to agdi
na wu basabasa se montimi nante asem no ekoso amempo police for bam makoto ho sensem be babam enei akora no kolebu ayasabia no rekoto yasabre nyame adom watimi asore gya ne naso a otimi nante kakrakra no na nam so me nuabema Kofi Agyei kofa ba ne finfin mantem ne kaso ampotem ho de waje ho aboso sa asem no ehye kokom krampo ehye tuom obekwa akoyi aba na Ghana fo nyina atibi Kofi Agyei ebo pin akwara ketwan eno ne din komondo chese Kofi bra Kofi enei wo ba ha ikura no minim so ye kaka motobi chese mi suro mi hu be ma na me yam hyehye esanse de teacher morese ye me no amma emema ho mi hu pa se nei mi nam na mi hu wowo na wowo no afi ni sinyina de hweme no wowo na etonwom manyima de dede ama wo so be sa hia wowo nanso so hia be ma na be ma ni kura babro sachera wadwen still wo bedwane esanse de morese aye no amra hu se mema hu ehu sin wowo na enei akura de atoe nua be ma Kofi Agyei anim eya no no ma hodo a wo komu a enei ama mema ho aye ne hu Friday and me school. And I say catch me say me black class Saturday. Teacher ne friend say. Sir Morris. What's it? Nti me quiet me late. And I me up my kwala no more classroom one. Say omo bajamin ti omo ko. No by this time omo ma me hwehwe nti quiet me no gusu chwe no bisa me say ansa ni metumi aya na me say ana fidade ne sabe fifa meeting na me jini sana ofa me kotu KG 2 class 1 and that ne sa shishem if it table ne so be bofo awa kundaso that I know any na doesn't sa shishem not inside was I'm fit table ne so be bofo wa kundaso na me ni me nwa na edwane pacho da well me mama mbe kacha mama na sem beskwa obe sakim na mbe fie so amewu ndio kacha some kanchoma ndio kanchoma ndio edena ma kacha me papa ni nua neba oba okade na chia be kacha se me ko school na ya se ka se black class me ko na kuma nkola ni na dini sabe family na dini sa chamas ba sa sina untumina kacha mama na mama pala na me ya de chin afide me da ho ni ntumi sori ma na me kacha me mama so mu na so afide me tumi na yenye Agyei FM. just time okay Agyei FM. Agyei FM. this is ba untumina pacha but enya papa pacha na so na ntikaka na mabe no abre Adom usisi pacha yeso udompe no chai pacha mama shi wonu na mechi we nesu ai ndio stara da so yo ya pacha okay wei akwala emfie enkono a kire se teacher Morrison edi ni sa wu no eno ne Kofi Agyei edi sa nkomwe na ye ne maame abna badu so di nkomo eno o kire se onde na baso bode eno de ma kolebu aban ya sabia wo se so hwemu a doctor for a nurse for ho se esie ni kagya asida enunte wonde de beka nyina ne se odi nyankrompon din do mase papa sam mobde omo boye na onim se ne ba no betuma asore anante bia mu da nanso nei omugina omo na so hwe se akra no betumi anante ne onante odomase no ko hospital no oma be man hwe no be ma be hwe no mpe ti se oba ntimba na na hwe omba isi anso nanti ene de nyame adom emi se eye kakra ti se first in the medinisi trem me na me man hwe ni bibia ba se si ade ono an gina ono me amedwale no eye ni bibia man ti me pite se si ade eye kakra chen face no ti ana
She de nyam ba ko metu ya papa minim so we nante. Ni nan ba ko ne hwire ya kiti. Tinem bisa we nante na esi mi mbomba ye. Bisa doctor mba we nante esi mi mbomba. Ndi tama ye yi ni ba ne nante na nye papa. Ti o ma ye duro. E be fie e de manu. Ti date no mo share sun ye sankoye. No mo share na no mo si en sampa ni mbrana. Date ni suna sa yakone sa na etina. Onwe kwa kwese sa machine America no onwe kwa kwashim. Machine de. Homo si dompe ye dompe mu adwuma. Nsa ne sisi ha se hem. Eno etwa ma so se yo hanu. Ti homo si eno dompe mu adwuma sa nkrofo no wo metumi ayesa ade no. Ti homo mo yo ma femu de ewi o be yin akosa ho no so na akoto aso. Okay. Ente abna badu aya kwarakitu maame na oto aso kirem kire se ono kura no sabra ye kan ade mu aye de papa ba bia ne ma beda ne ma nson de on bedi aye de sansa asam ne ba ye no ama ne sika sam na dwuma nyina sei eno nti eno so ya another problem aba beto ho a won hu kwa ba fa so a obehwe ne mai Da bia edin ni baby da pot ya me da baby am fi ono bia me fi sa baby fufuro ina se si ano edwuma na me ye no Niko ejuma me se ma de ka wo. Niko ji lo mi na me de be ye ejuma no. Ti mi ko ji anche ni sade ani ba ye. Wei aya abna badu ane baketwa emfie nkron teacher Morrison ene ne koda ya ema ne nan entimi essence ya wontimi nante na sa teacher ne madda teacher fami emfie nkron no danchen ya Kumase so senior headmaster onwo Kumase secondary technical school Samuel Peterson. And also ahweya na so be shi papa yeso onu so sabre akwara ba ko onu so school ni emfie dunsia na wadie se ma yin na kwa akonyim omo kwanyim wie ya abo hie mfamra kwan so akwa akoye ama sabre no konfa noche aban ya sabia na akwara no manoma no wakwa kopia chese enya doctor fo na hwegina ne so a ebi kwa akaro so asemfo fra ba ikwa ahoma ne so yenua be ma Erastus edin komo Erastus madwe Mejo minia na Peterson de senka yemfan rebu akwala eba ne sen yo nyanentie se awie obi efreme na nya o kiremu ne se abaya wadi mfie dunsia na o school ni ewo Kumase secondary technical school wo patase Acheampomaa ne so and senior house master friend Samuel Peterson ene no Adom wanyem na agro mudi ye ma na nyem ye na chi no ma na duru ama sabe wanom ama enso onom ya chekakra nti adodo no ho adidi ne ho na ama akola no wawu ne yem nti ye de na ba ya sabia ampa e kopie ho na ese no kre ye de ni di kan ekọ first care hospital wo ode no ho kwada so na doctor for her no so dabi omuntimi ensum senia baby adro no o se de ne konfanoche den ba konfanoche a doctor for gina so de ne call theater asame omatimi ama ne ho atono na yechechi mu ana chese papa yi se wone abaya no ehye ho no a che kakra na nyinsen ebe mu no a o ma na duro no so se di enna kakra enti ama school for no to twen komo no etire mu a na se abaya no na duro ba bi no enka ewo ne ho efiri ne ho ba no na ano den pa chese wo gina no ho ahun se sabi asibibi enkoyi enka na no den pa no na ma mpanyifo edo mo ho ba mu a se ampa mo busebisa no a o ka ho a mo de no koye hospital na se akoda no ye ma na duro no me na akoda na wu ehye ne yem a senka o ma anya ho ade a anka no so de asem ebeba same ya me no ka se me gina sofulai so police department ho na me gina sisi a ne tie ne se empanyifo a wo suku mu ho no ehye se omo ti committee na committee no enye hwehwemu enhwe ekwan efa so a ema abayo no ekwanyem ye ne nipa ko ma na duo mo hwehwe papa ensemu na so regional director ete na wie no wo se dabi asemu enya asemu a ye te committee ewo ho keke enti papa no ye mfa no mra police station ne ma reporto na ye nche ntum afi sukumu ho enye so otimi etena ho biem eti owura yire mere town ono akasa tunenan aba Sofulai police station ha menen wa asisi aso ono akasa be case na
senior house master no Ura Peterson yankwache no ne fa ne famra kwan so ansa kwa na disciplinary committee no ayo mo hwehwem. Yo, that's a pyrustus, when you bre, you know, be my restus as I don't call. Love FM, Nhyira FM, the Buto Bonejuma, the Manebo, and your tea. Yet, Kasiebo no so abora ensemfu from na Emmanuel Boache and ne wadia babetuja. Watch lesse wani eme and crabate war kaneshi. Wasu mu e will be papa any say. Was nano neka etisi krom ana eye juma hunda trotro. Ena wachesa ne driver yi ekogina ye ewo kaneshi akutu junction nanka wofa edom akoka so ene hwada eme ye task force yi wo be pie no wachesa ba bia shenkani ni gina ye no emfamra kwaso nti wode enade gu kai yase eklambe ye wose wode de saa yensom no otwe kai ede ko eye kaneshi eme wo mu aso ye hode kokosi ho owura Ebeneza Boacheche se abra woti so ekọ me fonche no was se wo ginisika yes 250 Ghana cedis ekwa ase na 100 cedis pe ene kita no nenso pani a okoto no ewo ho ekire se sika na nya ade a wo begine age kina kopim se wo benya sika ne nyina ede aba wo se ampa wo de niti edomu konu ntrumu ewi akire wo konya sika de ba ya aba betu sika yi monfa ne ka amano a eno nso so akoda ne boache bidin wo se watwe emefo atwe mefo so wo mu ka no na kira kwan ne babia ka na fanti sabrem kes ama wo chese sesei woni mefo ebefro tena so wo se wo gire ka na free mefo ne se wo ma fa ama no de a ene woni bibia wo beye patanye wode eye enso awdo bia wonim ede pia water ebeta akire abru nua ama wo mo munim ne ka no eyira ho bie ewo emme wo mo office na se nkrobata ewo kanechi no wo betoru wo nyina na wo mabusuafo ase enkopem se wo mo behunu ne ka ede amanom wei ene nsem a eye abrantie ede ababetudwa na wo kire se sabrede enani abre wo se nani abre papa fise ka no eno a ene de wonam so anensa ekona no nti se wo mo amfa ne ka ama no de a de besie ebesi Kasiebo Adom 106.3 FM Nhyira FM ni Asempa FM ayato apete ama affiliate stations Agyei nyina atwahia wo mo afabie ama ye nyina yetie de ekoso ewoye mamu enu ne Naket kwatrekwa onhyahwe yato aso akoka so a Kaswa posi penny power ya wo honom a divisional police commander ACP David Agyei Ajem ena wode ato omanfo ye gomu abudumbra manim sa wosra wone ada so wo hu posi ni bia wabampotamu ho ohunahuna krofo no gigiska anase bia wo ba aso ne wo mo anu obu wo mo faso a wo mo hwe nani nkranche ne form picture kura atwa enu wachi no so de ka na ba ye na so hu ka no ma kyero na fabre aposi from penny for waka so a wo mo headquarters so no mu ni sa posi ni bedi wase areho ani wu say aposifo bi agidi money ama ene bi akoka kaso police adwuma ni nyina ama amonfo bi a gomu abudumram say wo muton wi ene tramo na aposifo ba se ya be kire wo mo agya bone na wo moye no na wo ba bagigi sika enra ena semba betodwa ema omafo bi a wo gomu abudumram ede wo ma areho semi atodwa panifo ye waka so na nanom a wo mo wobudumram ene aposifo nyina kokohia ye enu odi atudwa say wo mo pasumdwe wo mo pese deda ba senkyera kamera se pono ni nyina kofom na betimi akofom pa yi a agye se omafo no boa na aposifo waso ma asumdwe ba wo mo de nkrofo nsam sika enu wo mo gigye no wo betimi atwa so na de kofa basabase ba ya aposifo na nanon pasa asumdwe ba nyina ne say krachi bi a wadi mfinhia aduasa nan wa hyere ne nkwa na omafo no susu sa aposifo na akuno na so wo se ewi akire kokodwa mu no wo hum say krachi ne tehwe apide mu ye do bekọ menko ene ne nkeka ho ene se wo fa mu hwe ne nkwa pa ye wona akase nyina wo se na police fo wo ba ha na wa ba ha onkofo wa jiji woni sika wa bo honepo wa yede sebi today ahinzin the march na police ote ibisi de bi honeji nti so wo hu de police yi bia bebebi wa ba ye ada onye papa sebi police car bia o number police yi bia ni timbo na akoko
ne number bonago woma yemfa dem nzemi no wome yembe your report mosia yebeya yezi dem nkofo no bafa ekwana mbra kwana yewo sabi yena police fo no so yewo yene mbra yezi kita yen inti so bi oyaza oyido ya mbra wo ha yenyini fem na se sabi wo be yewo na eyefo na anka na asemba na baka obede na sabi yewi panupo na yenyine edi inti be show police yi bia obaba ha obaba obi epo sabi car no be ban one shot na number yipa no wo huni zina one shot no one fani nyina mbra yipa kon yenyine beti ACP Agyempomaa soa owie ya no asande aka ho se ekamia kwakwa se obi abonefo semba ne tirimu a no nani ahweka so akwan so sansa wo no obenya baabi akotete wo sesesi ayi die wani abre ema wodi wani atofam a sa adwonboni wo tirim na ahyeka so mpotem wo baabi a wo bi anyeje wo so na suppose ni bi susu hye ho no mu a ogege abonefo fo so ema wo mutimi nya baabi fu ntakra ye de wo mo ya ene nipa kron so onyina yie nse futa miserable yin nyina yi de yene bushafo na yenye wona ta yehu de wo dzindzama onyimbremu embra kana mbra chede omman papa na suzinyi de ohu dem nzama na oyedo oba police no oba police amande say you start ne ye de mazi yo obodu baby ye babua hene mbani mu onye de yere honhon ibi na ende obi ne de shikoyo echire bi awu de she ono so ye yehwe yanhwe ne ya ono so bibi dem bottom nti ya shawon nana na nimpemfo na amanfo ha de nzama orisisi ha ye hu do onye nzama papa womma yenkenche police fo ne yenhwe ma yebotum ya afọ enye nko empanifo ne aposifo ne hia ye nti odikro ye ogomua nana kojo esa otosumienu so na de sede ato nana do danko akufo ado anim se na ye ya wama aposifo aboka be fre dwame aba betena ha se breye na budumra no ba babubugu ana ya den wose abra so sa abonefo samatiritra sam ne kakabensam a ekoso ogomua budumram no ye ba ne babubu honom sanse ayeyie uwa nkofuru metede me the pictures bebre uwa na police funu ya waba frame ya yako si ho wa yelbo wezo bako match na kan ayamka wabra BBC siwa onu menye bizi oye problem ma he ese okwa camp na okwa hu bibi na adinu koyi a eno fi ma division commander kan de odo ye nyina ya di adinu boa madamu de bana on ko lo hon ye trase me bibiala ye parenti eno na hu madamu jumedin o ko do sani botume probi de onko no kofo bumra wan hwe ne mpa no wadi sekan na bisa wo de so bandama wona no wan yamande onam dama de nti wa kakran yo tu nko onu huti ne ya ne de o da nche aban na rabum na ye dan wakre ho kakran eti mu ho kakran ye nyina wakre ba bia abonye fo won wakre ho enti wey aye odikro ya wogomua nana kojo esa otosumienu wose woti ye na ye ohoho kotoi enya koto ohoho besene enti sa na tie de apam no twa no abanye bebubu ho no munyina na bibia anko yanto aso na yanko yanim na yanko ensema foforo so ene abetodwa eye Ghana Revenue Authority wonum ede hyehyɛ ahodo de aba wonum etata eye mobile money agents ahodo kyerɛ sɛ ye senis kakra Obrempong masende afa mobile money so kokoyi na kyerɛ sɛ wakom honum so no mayi di aman ene GRF kyerɛ sɛ ebra so sɛ wɔm so wɔm mo amodwumafo no etu santen ene andopane apam magubonte so no mo nenam ye ba na wo hyadaka bim ne atwere ho sɛ mobile money ane ba wuram na ye ba beje tax betua isan se wo so se utua na ye de boa etetere Ghana na no na mobile money agency kire se da bi ade na GR4 ye no enye ne kwan so enya ade se eboa kra ebe ya omunjai enye GR nkwan so assembly no so saa no mo ye friend se harassment ibe wo muta wo san ye jesika wo mo so mfiri wo mo hwe de mobile money agency nyina eka nyina ne se so we mu a na wo mo eye
telecom companies ahodo a wonom di dwuma na omo mobile money FM network so no womo ete womo sa tax no a GR4 eba beje no na so mo te free agent no ho no a no matua de ama GR4 enunti se network bi etua ne tax e de ma GR a eye agent ahodo a womo no mo ye adwuma ni nyina tua hyem enunti se oje network ne ho de awie na osanso fo akire se wo ko agent bia by agent akwajeji womo so de na kame se wo ya agi ni mpe no so eno na nam so emo mo kire se enya de se ebetime aboa kwakwa omche se hwemu na eye GR mu ye no eso we so mbe so mu no maye no ho kon be fa so a ombe gidwo mo se sikai Charles eye kwabna ado ekasa edema nipa dodo a wo mo sa mo ba mo ne adwuma mu eno de ato Adom Kasiebo anim kire se emfa ne kwaso and then for so as Jatu mu say GRA any to me say on besan ba amya san be tua tax for almost share and boss say a basam GRA for by a yen free man we should email them, they will print out statement because we are paying withholding tax from our direct commission cashing commission and you know you move be no my tua withholding tax now MMDC for so G tax operating permit for G and san MT for answer anti so na so we do na say corporate house may aware that is why all of us registered a member be our register company biano you renew it, it's subject to renewal. And once a company need your member say Asimasi Company Limited no emra na kire say afibia che so renew no enti say me renew ya ye na me adwuma and ye be ka kire om so mo so no mo nyom adwuma they should go round no mo nyi omo amon sem fata mfi adwuma nim because adwuma wait has come to stay. Charles eye kwabna akwasiado wono no gina eye mobile money agents ahodue mu ene omobro empem eye aduokunu num 95000 na cheso gina mo na mu se okasa na no wo kire se enye no ano no osanso sre district and after municipal assembly officials no so say saade no mo se otiwa na ahenhe assembly ni ababe popinu ene omkra de omba twasase mu bo sa wo se no so nye na eho behia pa se associations ni nyina betimi atena na woman kasa adwendwen ho kwan be fa so a saade na ekoso no behwe aye enye so obia free babia na oba wuram se ye ba beje obia ba wono so nim de woka ene ye gise afi kran so no wo mo ntena se no wo mu hunu se weni wo mo register enu nti wo mo ntua tax no ma network nom de adwuma na anye saade a ene da bia ntokwa beba na ye befa konya we so ama MMDCs ne DCs for ati asese omuntumi ntena omo offices omunim the risk we go through then they will charge us in terms of tax. They should come to the leadership ne no ntena se oba na ye no ntena se ne ye tena se say oh me pe se mobile money for mutu aboso me 10 cedi ye be mo ati asese 10 cedi no isa because ebia sika yenya no kwa ebro sa na mmom de mo pekọ say so menya for mu ntua 10 cedi tema for ntua 20 cedi ko for dia for ntua 50 Ghana na chese mo yiyi sisi ya association na ba betena se enti for the next we dey see last quarter na ewu mu modika ye dem baye na mmom no 2019 na eba no se mo ba yi policy bia se mo paper so mo ba manifo betua 120 Ghana cedis bosumi afibia dia e be ka che mo say you are not with us munim bra ye fam any taxes are yetua we Charles Kasiebo wono no wogina na mu kasama mobile money agents no ene ye de na ndrisem etu dwan na hye no so ma me se ene se wo pe phone papa wo be issue na eye kama eso true de bibia fanya eye Nokia 100 na Akua FM so by new booster e ba mo ahode sonko MTN se welcome to the new world eye asetena fofra wo kasa so eye kama Grace Party Clinic e ho na Akua e betu yade nyina se e de ama wo total Ghana se wo boa ama ka koba die nyina ya kama mo aboyin je nso ho ban Kingdom Jensen Park Capsules nie ememba enom ne gingira na so kama sanso na Cowbell Gold ne aba eno na fie bia ya yusu ho na Fresh Lady Capsules ho a eboa memma no agi keys ahodo a eboa won papa patabia heba mix nie aboa ema malaria se atu adomonline.com ho na akwa there ya credible stories ni nyina ewo na Vodafone so kire se eye the future no nije papa CB men and women capsules wo ho eboa ma ne memma ma awade na yefe na ya toothpaste ye de atwese am what menya confidence akasa ewo badwam madama eno maso ase ne Kasiebo mu ye to Kasiebo ne so
Yankwa na enano osofopani bi wono so ede ensem bi etu dwa sofopani ne din ne Bishop Albert Abraham wono na woda international ministers Diakona asafo ano na wono ne kasa ye no de tu dwa se enema bi ekoso ewo Ghana odwene ho no wote ase a enye ene se wose Ghana sofo a wono mo ha so obadwene asoma no ho apeda achepapa bi ayensese pam wo mo no aso da chenchencha kese ene wo sisie na no ene wo chese wontimi nti ase na wode asemi etu dwa no ena Bishop Sofopon ya wotua eye jowlu asafo no ano Reverend Besomche ayensu enso ababonten wakasa hwene ye hunu hwede yada yete ya sode Bishop Albert Abraham nadwene ye ne se wo mu chese wo mute Ghana ha wo nim ne wo mu eye na sesa bempreduasa se abrono matifie no wante kasa ye kofa kokohwede ba enye ono eno beba betie wose asema wo kano Ghana ensori fakwa wodo no wo mu dikan kra wo mu aso sonsori na sene edi dwumasuru bebre ede boa eye oman na nkasa ne asorma no efa ngomesuem ene baabia enti se nei Bishop Abraham ebe kasa asemi a na wone no enya adwene yeni kan kotie ensem a Bishop Albert Abraham ya woda international ministers Diakona asafona no ede tu dwa no panu susu se ni sika kakra na woda ho se do so amfa enhye community work mo because our chance 20 years and I said never cry now obe chance e be film say hwinsi kra wo Ghana because me free hand over the years so say me kwan bebre ho no say na tie san even cry say more into our chance abamba be yes ade no nti no yesa communal labor spirit na osi yenyane de boa yankase ye ho no so be bro community ba akumo na ekwan e fa so de ko ho no be bia mete bridge ba ko e fa de ko na bubu obi na odi ni sika ehyimaye o twensa ababa ba ye so ne nyina na ko fa chiri anso no makodo ma so de bo ade nti ne be transe adwensa so we see aso dan fefe na ekwan de ko kra nya na so emfa ho we need to put down some measures I was here starting na community work to me changing the panel yes so much drink kakra and yes e Way any somewhat Bishop Albert Abraham Edinkan editu ja ya ama Reverend Bosomche ayensu enso can be say as someone in your software ne kan no one ne nyadwene kwana se wote wono ano nanum keka and no pesa mansate ne nka nenka asema wo kan die enkene ne kwa se wakakra Assority when she say, what the boy Assoramba, enter Assorban no wapana, on filling into Assorban, a bill one which you know, it's not true. So, for the Kadama, now there's said those the French, as no onset Assoramba, now what is the kind of what the onset non fata. On you, Subana, on Confonama work a day, and son on Shasaramba, unto them, I know quite, no quack, when we build it to my way. Into the Uncle King, or your Cassia, what you are sending him, I say, what is our softener there? Ebenazi, no, the Manasaraba. Now, Sir Pia, what can, what was the pro, no, what the Yajuma, I saw the beer, no way to carry without caution. I saw the assumption, no way to carry without caution. One form was Sabio of the Gingan, it's a Wakasa. Yes, some workers a year, no, my son, and one so. Any outi ye Reverend Bosomche ayensu Methodist software ya wada asafonano ewo jowlu ena outi se wakasa ewa kumashu so ne se ne nua software no se wakoda na so pese wobekasa aya ne sumie no wankekanta ta so na ba ne sa obetumi akasa yie ase bebia wode fa yen na no se ye pe ena asofopani a wada CSC asafo cantonment ano ama momo branch Reverend Thomas Awuku ayiwu enso ekasa no asiyu eno kwasempa ne se ye kapa dia ensori ahodo no so ewo dwumetiti bi esase woye edeboa ensorema no so obeso wo masene na wadu wo so atumi edi ye nenso abrekro no asafo no eye saade aboa ensorema no na eni kwan so woto asafo no ankasa nso agegemu wo so betimi asi asoda kase edi asenyankopon animonyam nso yesika beboa asafo ma wo ya mobo wo ni adwuma ekunafo nyanka nyisa eye excellent eye perfect eye nyamesom sana trasa maka ye so nyamesom pa ne se birimo kwese ekunafo nyanka ni nyisa na ye boa wo nanso eze se ye hwe so se ye benya ba bi a ye behiem na ya sorry enti ye boa
Acheampomaa Ohemma wa wochiri mu no na ya so se e benya sia bia ba bia e be hia mu na ya asore tumi e de osore ne ayeyi ama otiafefo nyankopon enti mene no ya adwene se yemfa yesika ne bi mfa mo Acheampomaa welfare birimu ye mobo obi woman 200 500 dollars so be tumi dia se adwuma so aha eni awuti ye Reverend Thomas ewuku ayiwu wono ene wakase wose ade ne de benkum dwan ne fa na ni fa dware benkum esaso wo mutimi kan nyina futu na woye ede bomu efrese wo kan mienu ebomu no woye a ene bema asafo no ene emu nipa nyina atumi etumpon na eba ne sei ne yenko monten so ai na ye misa Ghana de hye enso wo man kasa na ya asafoma no se ensem ya abaye ayitwa etu asofo ya no we ye twetwe ne sra ne abasai wo man so eden ene wo ka ede fa ho Ghana fo nso asemuni mene ne ya adwe because na se asofo na o maba no omuji omunko omu ho ampa aka musa Solomon bi nso mu hia mboa saade na asofo no mo ye dia enye ema ye ne ko asore no ye bre wi ye diskana mo a omu toka kese no no mutim me be mo punishment ade ba ko ama sisi young boys na young girls na bebre na ntumi mpa asore ko no free asofo na ade di se papa ne de o kan no se o kan sa no bi se papa be asofo no bebre wo a omunya obeyere no mama nko na mo enjoy me osofo bi we sisi me yemira yen to ko obese sama yen no oka cheme de me ntwe 1 million no osese masem mam nti asofo no yeni na ye jiwondi wo priska a wo de bo hwe wo yi na wo ma Ghana for na kasa wo se asofo no bi e de wo ma asorema na ye business e no mo run wo mo enti na utimi sia asofo bi na shu ano etimi bo mark wo bo chese asofo bi utimi ehu no a wo tawre gu ni kom no as wo ko beach e na wo Ghana for kasa wo se in fact said you asofo ni wo mu die no enkoyi yato e Kasiebo no so na yato aso yi Ghana banse watete wa hu bi na aya ne dadwen so nyame adom sese de bibia toto yie ama enche bia George Walker Bush NY highway ya ekum nipa totwentotwem ka ebo bonkrofo yi o sese de ye ba beye overpass nipa mfa wiem na ka mfa ase se de beye betimi nya babi e betwa aka kwan no mu a ka emo nipa bebre na when roads and highways minister Kasiebo akwata na okoko gina mrasebedwam a na woyi nsefo bia no sanse mrasebedwafo ya ka bre Ghana fo aka bre timamufu aka bre nempo de ababeka ho ye Madina kwantimpoyi eno soso saa na ekum nipa eno osi ontimi nyi bia no de eno no betimi ya no aka cha Ghana fo se wo mu second sika enche bia wo ba beyi flyover no bi ewo emiamia hodo bi ogiri se nipa twam ho pa ba bi ti se La Paz station ho no mo no wo se ho mbeye flyover no bi ho afa Akwetema junction ho so mbeye bi a o shin so mbeye bi ya ogidi se sa mie makomako nan yi so mu ya ebema nkwanhia no so ate. The government of your question bordered on safety and now indicated that we have a number of footbridges on that stretch of road, a distance of 14 kilometers. We have done proper engineering assessment on that road, that is post-completion engineering assessment. And we have realized that we need 3 more footbridges at very critical intersections. And I mentioned those intersections: La Paz Junction, Akwetema Junction, and Awoshi Junction, because we want to improve safety and we want to improve visibility. That is why all these will go even with lighting. And once we face this, I can assure you that the entire stretch. Eti we no aya openia wono na show me ya Acheampomaa kese so Kasiebo akwata ene tese wo hyebo se Ghana yesuben ye ya bobra ya hwe achi yesisi adan ya yenyi kwan nya nsu afie be kwa kwatena ho awie na adane wo hawi ye yi kwan to ho na ya nya ba bi anipa befa nyame adom sese aban se oba abeyo
na yanko ya nimu yeko Asante Manten Kropo Kumasim na Nhyira 104.5 ebutu asabre obi dehye ofori amamfo kamafo sabre watana dwom kama a kire se wode ehonsem ede breye Obidisha oti yanka somewhere. Adom FM. Mama somu pa. Arizona soma was antimantement in Krokuma say 104.5 dia me so obi this year ofori am from me say dey fie ku adwuma yemu na adwuma dey ade bia o my Ghana ne just say maso ba kwa chese ne hu sensem se jigusa bro mpukade a ene ne aso ba hyepa enam so bi amakokokua fo de tudwa chim som se ba nyajo azikokua adwuma we enye izo adwuma ne eden pa obebo atodwe na fe ne wakwa akotempo yi hu kakra kama na nyini ebenyini wo be kote wo betwam na fe ne be wiaso betwe akwa aboye akwa buru ansa ne watumpo ade abegu apaso hata ama ho awo ansa ne wo de egu ekokokra tu ama na akwa akoyo no enhu sensem ne ade bia bebre pa nto mbese simpanyinfo ntwe ni hwe kokokua adwuma se na be ya betumi abona bibia so atumi akonkan ne panyine kase a wono eye council chairman ede ma ye kuku abrebopa ye uraye Ismail Pomasi ene dia tudwa chem so bese sese ne ma ko wo my Ghana mu de enwo be hia pa se fertilizer wodo a Ghana ban ede makuafo no on famrantem na ado ku fertilizer e ba September na October wo bra kuku yankasa kra no ye hia fertilizer dia gu ase April mu dia ne zabi ye kwa na e ba ye panyine dia tudwa chem sese panyinfo hwe ne so mutu sa na mu ye betumi aboa edugu yemfu so wohwe bra ban ema ye fertilizer na emwa ye afia ye kase sabre October ana ye de fertilizer binu mu ba abontena akuafo no timi asese ye ana eno so kra no wom sa ban se wate bo ni biso na so ye bese ne sese nko sa bo ni biso e me kofo mu a na ma akwanya ma akuafo no timi asese fertilizer no no magu abra e bantem san hye wonu mu betimi aboa ama koko odwuma ye no timi akosoro di o hawo bakwa afibia yi hia ye kan ho asem aye galamse ene cheso protest enu o mutwitwa no basa afibia yi hia ye kan ho asem e wo musa aban no de hye bu wono mo se obe protia galamse nanso ye kase yi galamse eda so e koso wo ye nkuro no baabi a ye mpelifo twem ho ehunu se galamse aye se ya bra no eda so e koso nti e besra ban se saa hoden nkuro no a ye nyina ye kan ye ho bo mu a ye se de ko tia galamse no den san hye mu kana na ye nto susa ayo Arizona bro kasa we no de tudwa chem so besese mpanyinfo ntitu ni Ghana ban hwe na fe koko na ene ye maso hu ne de kopie mu abrochire oban nya ne hwe ene koko na nkasa aba ne keke no ne de kopie de tudwa chem nya de bebo akra nti mpanyinfo hwe na fe no so betumi omo dan dan ni mpo ne chocolate ahodo na fe no eye hwan ahodo na nom de bia yese na be ya betumi aboa na ene akuafo so betumi nya sika wo mpo Ghana ban so no ne sika na ebimu betumi apagya na bibia so betumi akonkan no Robins na ye de bia export no ye be bibia afa ho si etumi ye bibi fa ho a ye gidi say process a develop katra e wo so wa ha abeboa ma ebo no so akoso dance de bia na ye de raw beans no na ye da kwa akomo say chocolate ana cocoa product mfa so ne ye process bi ha na ye anso ye di bia abeboa ya because say adwuma na ye no enhye dan nye de said the new Numsenka, ye be do 2018, one can expect to say Bukranka, yeah, approach about 1,000 Ghana cedis per bag. Nansono from 2016 Bepomosa be one year. TS Rabban, so ye be found one, a bay. Adom woni peti ni ken eye council chairman edema aye kuku abrebopa Ismail aye Pomasi ene eti ni kan ho sensem so wo hwegu na adesima ma yenwura mu wonsem fufuro mu a Food and Drugs Authority enche bia na sentiment mu a ene yom ko me wodo ani nyina eye na mu no mutu se ne be ya wona ede ye enhance creams a wodo ababa monten so a ene mai eto de fom no fon se ne be ya no fon betume ya kese ne mpo ne bi won so kra na ehu betume ya hyiransensen ne ohunu zare jesu woni ne eyo komisi asedi wo hu asedi ohunu ye no enwo sensem Food and Drugs Authority etu na mo pa ene sentiment mu ye kra pa nkrofo bia emprempram no kase ne jesu wo mu gira mrani mu amra no so ne wo ko ase se na be ya bia betumi akonka ye ma me nora aye Naket Talabi wono aye panikase a woda Food and Drugs Authority ana wo sentiment mu am ene jesu wo mu tu sa na mo wei ne bra sensem betu odwa ne yesi da bi se ne Ghana hankasa ye kono e ma pa hankasa e de ne ho mu nti a ebe mu obi ahye da akwakoto ye cream so de komo okofa nufu se nufu be ya kase anase ne pokua ne pomo bete shane na bibia so tumi akonka nam
so bi amiati gu monten so na ye ne mani bi kasa ya omu se mo to dwa ebini Enya mema semo adentina wo so koto adresem de sram no fo ho meto ho amana bobo akese to woni bia memi se mi ni bia ha me mema ne ma ye sa mema obi ti me pe o se me de me pe Coca-Cola shape kese woni bia o no ye ba onya hwiti a ye ni bi ne ye sa ye se ye ko to drink bi so a e be ba ma ye na ma because to me hwe o ba bi ne gu ne chi ni si ne form ti na we o de a anyankopo o de wa mo kra no be me bi on mo woni ni na man na ne na fofo ge di no what so this is all of a girl be not a girl any twa not like why star it's bones and ma oba no so no so pedi obey dem an so any badge no just say no phone we need be mo man no crazy say no we need no phone na one ya try ya na hard we say atade prem fatal but no doesn't mean say koko pebi because nyame ayama wutimi kopebi Aris mama gana mari bi chese yeti o mkan ho sensem so mo de atudwa no na ebe o mka sewe ne ese da bi memma na da bi emai wo mo yompa ni nyina wo mani tua memma si memma be hwe na fi na appreciation wo ma je atum preko pe na bibia so atumi akon kanti memma nkasa no emu de we na mo pe na fi na ho sensem nkasa tesanya no ntino wangaza kra mo mai na da bia na memma no so edo mo sem tudwa efa ye no fo na fi to so ho sensem anti oba wotusu na wana tu ya kama na mama ni jim no na akukoto no dia ere me pede nyame dia ma ona me dia me hwe na wo no fi flat a me hwe kra me anu na cheme timi dia me hwe oba wo no fo kakra dia ya na me mani jim the last time no boy ni bi no Nigeria for the Miss Lolo ye ba na say no and them the shemu sana am famu de nko a famu de e ma no fo ne de ya me pakese ko one thing say me so me twa no fo oh ti hu oba no fo so a ya me fili pa so dem de ye nufuo no ye pe nufuo e pe de e be da wo so a homaten asa wo fe to inka ya we to fi so ene ye pe nufuo mu odu na hia na to de la hebe enya betwa hwa ankokoro bu atopa pa ne jesi besia na de mama ho sensem ene jesi ba betodwa ezeni de ene aye very common pa e wa sentimentem a ho sensem so nkrofo a kire o madwene e fa ye no fo na fi no ene ma krim sa wodo e toto de fa no fo na fi e to wo se na be ye betumi akase embo no fo so betumi ateshane ho sensem jesi etigu monte so ene ade hie bia wo ha bonkom a wo mo so e de wo mo apede na fi no makono de no mu taste enso e de atodwa no aresima ma kwa na wase de kona so usual bobo no a ene de bewie had be requirement the crossover me different sentiment tema in kroku masin show 104.5 no me tin nyina ebesedi eye obi desie ofori amavu Obrempong utiminka Jolate also over to you. Ania yansu asomu ha obidi siemu ene adwuma na nsem de mu de bia banwiri papa do koya boss pop no ya mama mentren kanaja ye hwede tie na se no soma me se ene yi MTN adarumenti ifra no pa no num kosi no nwotwe wo ye kola manwinwi kura sanse ya tetete no maso kama odi ya 1 CD pe kura ne kuta wa aye simple obeye course wa internet obe fa so a kokroko aye kama pa herunti odi dial *138# na trese follow sa kokroko anopa aye de everywhere you go obia enjoy anopa no na me kanfo de amount ese ope chance papa de aboda so a yekrum de friend chance dan Troy Steel roofing sheet company limited one na me for the amount and no ye papa na me no enya wo choice sense all the board dance so eche empopo enwe na chen na Caribbean so apene the amount and no pepa ho so enunti bomodin na ne Troy Steel for eni sa so nei na yentime amount say ye self lock say ye tile say IDT say IBR transparent fiber sheet and na face circular any circular wave ni nyina no you be e wo ha wo buy ho e be mo bi so ma me say ye wo color Supreme Plus 1 nibi self cleansing nibi oho ye ma 20 years warranty and she kakra bi and ho Troy Steel Roofing Company Limited no ye oba main officer ma 11 Accra Kaswa Highway no so 0302850802 na trese branches be so ha obeti me ba Vodafone say ndin wo ye business bi a for papa pasan say Vodafone smart business aba ono na ebo ama o business bi a wo start here no
very real flexible ama no manyina timi akokonkan kama se wo pese ugina na so na ya nkwankwan na odwumadie bia konkan ne de me nko ba bia ye Vodafone na fa ho hyem na omo smart business na omo de aba no wo so fa ho hyem na nchechemu no mahodo bebre no wo betimi aboa wo 0302334040 ana se to free 0800100000 na chese waba Vodafone boa ma business aye kama Total Trucks Club eno na abaso ne taxi drivers ene trotro drivers Uber drivers obia de no hwasem we aye total for ena atisa kui na do ho kokohyemu ana chese eye club kama ye ba be che no ma uto eye fuel ewo total for no ano no nya achede na akoka eye sa club yi ho aye be mo card wodo card no kokoto fuel anu an se ye chiche twade santi sa Total Trucks Club ya bai no entretna home ka se media na mempeva ku na mempeku na mpoku fa hohyem wo se accident bi kra ba insurance wo ho afi kra nso no hospital bills be nyina kama de amawa Total Trucks Club no wo se bosso wodo ho hyemu yento akasebo no so na yenko ensem afofrum ene so bekra o my ganem ene mpombia ahodo bi ho a amamre ne amane bi ho se oba be ma ho ye akono senya kra no a onya wonkyinam ena de abodokono so ene onya wonkate no de adikodu ene tu de hwen bia na tafre wanu mu a na de kokoda entimi miewa no nka nkire be ma se be ma mepew na agese be ma ene ontim bi na no ka kire oba se akosua mepew esan se wo ho akono ne no nei no kamia se enipa dodo na akwaja to my ganem na ukomiamia bi so ha ne ntesa ne nei traditionalist opani a wabene e wa amamre ne amane ho eye na nabo amno de atudwa wo chimchire se san hyehyɛ ne wom se e amamre e de ne nso ebre ya du no ewiase ne ya tra amamre eye traditional eyi na twam na emum se nyina hu se ewiase na dum pempenso bi a ye nyina ya ba be ewiase baako a egukuku baako meruti se ye wadwe se betra amamre ne amane yem be man ti ba ntimi se be ma pe kombrofo no wa emai SCC be mane pa ne atia de yetigana mamre mu a wose em wa be ya samra no se yentime nyifiri okura se ehu nkura no a yente so yanuma ne boho se de be ya se be buru be ma bi hye oba bi a otimi ka kire se be ma me pe ware me na atimi ayadwuma aka amamre no nanka yekọ amamre mu dia empenifo senka reklama ne chinhwehwe dompe ne mumunye dompe ne chinhwehwe kraman na kwai ti se ni abesua emrofo no amamre aka ye de ho eti se de niema asi ani akoda ho no se oba se be ma pe a ankanya hwe ba ye tete mamre ne dia anka eno de enka entwa yi oba hu be ma na ne gye ne ho a eye eniema bi na obeye akire be man ma be man mo matimi abese ne pe se ne de ya besua mamre bi aka ya mamre no e ma ya beji sa ne ma natum enti ene de oni bia enim senka ebe ya company for ba mamre no agumu kakra ma yen na aja ye maiwa na o matiti so no o se akwai se ya befa emrofono life kakra na nkaja omuja ne mamu ma yen tam sisi se nkaja mambo kwa bi sisi kakra eti se telefone na kan ma se ndi se wan kasa witiri ho yi yi bone Nana Boame traditionalist and watch him chese and kema kwan na sisters ya bra sister ntimi se bra me papa Ohemma kono we dem nyanka yem kura kampe na emane bosu mema no a ne no na ekuo bi ewo my Ghana mu a ye frɛ wonum ese we no eyamba kuo I from say sugar them ministries na eno mo de atodwo mu chem chese Nana Boame aka de ne nso oman mu ayete no wo mu susu se onyame hyehye na ese de yadwuma no onyame adwene mu no enye oba na eso kopa bema ese bema na free na jane na ho no ko oba akira kwan enti se oba na dwo so okose bema pa twakunkun mu kura no eyemfom so pani a wono na ekofa bai eda sa sugar them ministries ekuo ya no eye nanama asantoa kwako eno ne Adom Kasiebo adi nkomo chemche se wo mo de omo support ne en support kira esese memma mom and the pema Yes, sugar bear ministries the Acheampomaa ye jina ata ye de ti ku ni se ye be ma chiro konkon e di ye na nimu kan e na so wo hwe tro mu a e si Genesis e ba Revelation e bi ni wa ye chiro se oba ko se oba ma pe e di eni kwan se oba mo ko se be ma pa wo hwe tro mu so kra chiro konkon chiro se oba ma be free na jane ne na anka se oba be free na jane ne na
It's where a ban of the old say, I was so strong, now them and the best part, now they a coffee, and people, or bands, I see them at a crana, and now they are doing a bemouth. Not they say now also will talk or see them at him. Now all still a person was saying, we know what I know what they are, and I said, and my left says, yes, baby, and Yamapia, and or so a bear, mamma, or best. We a penny or kofa by Sugar Them Ministries Nana Ama Asantewa ye kwako and yatene can no near Negana a ye and my bidding commerce ain't the adunia yanum say musha mutimikasi pemwana and money bitches chale yanan what you it me whom yet a fleta free numua near the idea then so say baya betimia can add dinner yen your quan natches and adria bread so some dayan so your cousin kaya managers yaneding. Obi won na o ye ne nyama bia o gina hono man ami o wetimi aka se o e bia de yan nipa we ne o tinje ne nyama fa ne ade ade emi anka onya no abrabo ma o pe but say o ntimi ko kan che nipa se e bia se ya na se se o ba ko ka che me ma se o pe na me ka che se e bia o ba jo ma na se bi sa ababa wa de usi so a e bia o be hu obi o be admire ne dressing se de ne ne ye tie e bia o so be expect se enka onya e be boa wo ana o be pe oba de oko wo approach obi na wo kare wo tie menya nka be wale na eti se wo na wa ko se bo mpa ye se de da wa koma so no erade ma wo bi sa ontimi nkoka ne sa wo koka ne sa o chena ku bibi ba se wo kwa nya na be se me pe tumi me de menyi ni se wo bibi sa na ya de da wa koma so obe se erade ma wo obi a o te sa na wetimi aware no ya wo choice tinti wo choice of them ma ka wonya obe ware na wo na o feel it marriage man yes me de ntumi nka se ma ko ka che me nije no o de want to mean council no condopa na me man be so you know we remember sometimes they tell us can't say bram papa and so yeah nice something be but omutati. Yeah, I've experienced it. It was cool, but at that time, because I'm also in a relationship with somebody, so I couldn't allow it to happen. And I think I'm okay with it. I think if they've been approached by those people, I think they should take that person serious. Yeah, I'm approaching me that, but now for no more me say yeah, getting into I don't know what to say on the area. Miss me funny so cheap. Until man for my money, papa. We say me, I can't know. Say yes, so bad approach you are on your cheap or the answer. Or they can say opera. You school there or approaching me. Once a school life there, it's me taking it serious. But one thing that you see, I'm young, I too late. So far, media me experiences about a poor Mrs. Avinia, but Nipacrone, you know, and I say no, Nenejime, but say, oh, no, I can say, or so will be my plan. And Kafe, Senko, about Binaku could rep good and no casa. We Ghana member be and one munti ye pia bontia de yehu no ni nyina de ka ne fia kefie bia abubu enti sem kosopa e wo monten ene ni wo de to dwan chika from every go for the aba Accra Adom to ramla mu kan nam ne passengers en beka sana fine pa sama futi ama futi asala ba tina to ka go Any na yas toothpaste adawroma fritete eno mbaye wo ma kire sampa wo ma papanti nempo de wo ma ne colors to bi fa choose wo ma damanti yanko trotrom na de ose krum ene yadro Isaac Amwako Poncho ona ne wafro Kumase trotro na sa no mo na me Abrepo junction na sa makomra about yo Ohemma sabe de ya trotro de ya de be mu Asante Achem aya konongo ahunche pe aya de ni ache Kumase kwaso na arehosa no say ya kana akoje quantifi baby by Adom trotro no say sitira omanfo ni je hu ni ntino yansa be kwampo de ya fa ba omanfo no mo nche omadwin fa ho do ba cho ya fa say cho ya fa me ali baba bidi ako ba cho asama eticheni na okoto mo na mo akwala no me force kra because if it eticheni be bateka sa asemu we no a criminal offense take ni pa bia obeto mo na na so obese what akwala no susum so dika bateka majalisa fo no aleza parliament fo no mo hye mre bi ho no mo a so we ya oba
we are teaching you, we are one now Kotomo now said ma yen sao because and yet because teaching in Kotomo and you told the Bambona. It's called the Boko police station and I saw the Boko and you see. Oh, Mediane Rabachi, Magasafa and Acheampomaa. Namasaka make a found and say, Emumana at times a grand muso like the moment I did Mecanisa. I know to say a 2 inch the other blame immediate. A woman said it's any day, but and yes. I'm a mean Akua Acheampomaa on Chilajun. I know I'm back Pacho. Again, also back up to you. I already got you with the module Corongo. Now, as one can say, I saw for the day, yes, you say you're there with you also. Never, my wisdom almost was some of them. That's only my essay for one day. Now, yes, you can refer to any of the video. Now, many opinions in the administration FM for the news, you know. I don't for my food. I'm the my thought, there's an news in the channel. What's really nothing. A question me plenty. That's what I'm saying. I'm finding news in my food. So I'm a sabbath, dear, because we are the PC. I don't throw. Yeah, do see animal. And yeah, quite away. Any kind of possibility I have for any kind of maybe I just show me for the come on. Come on, go I got I'm on some and some for baby. Poncho ne ending. Wuja no obebodua. Wey eye Isaac Amuako Poncho and wode Adom trotro free Asante Mamu Asante Achem ebre ya ne trotro eja na Quentin Fino na ye de aseda Emma Yaz toothpaste. Edi aseda no bi ama ye Mr. Broba na no do birthday so de ade papa bre yen ama ye nya bie edi twi ye Cynthia ma belated happy birthday. CEO ya Oda Leicester Ghana Limited adwumaku de Yaz toothpaste ne ba ye ano. Na ye kwaye animu yi na ye di nkomo sesie ya na ye ka efa emmema ya womo ehu sese oba ebese womo pa na cheso oba no wofo ene sa sunti ye ko counselor no awade mu nsam wa be mu pa Oscar Siripin China ni kokodi nkomo ene watu Ghana mafo se he wodi ejeja ho sa emmema anyame bo womo do ho omo ye hunters womo no womo prepe enti sa de hyehyɛ wɔn a enkyɛ na afro wɔn de wɔn ankasa kura wɔn wɔ kwakodim no kura na etimi tɔ baabi na afro wɔn na wo a wo de abudi piapia ɔbɛ mansi mi gyina si wutia me ɔsi ɔbɛ bi ɔbɛ metia no kura nka wi na ɔbɛ ma na yɛ offended na no ɛna ɔde afutuo ɛma Ghana ma sɛ hwɛ hwusu ye ma boanya den oboanya den nya so be ma hia ma me bra me pe ositofo ma me ade achi a ene me pe 1000 akwa ya de nya nna che so bo den o e wo se wunya bre esedi be ma ne hu se wankasa uye serious na nya so kan ya no aso wabiem sanse mita mo hunti eno ena wone ya ma ne boni opani kodjodi nkomo a wodi tu dwa se e kamia akwa esa ma suban kwa na ekofom na ayo oba na wanhya wo so na so be ma e fa ofofofo kan ya boss one afa one pay year obeji wa Quentin Fi as long as Bemanu or no baby nanti 1 year 6 months 2 years na on to me no banning dying or respecting the pan on to me ka say we but say oba won say 1 week 2 weeks 1 month na on to me da right the person considers you as a very cheap person that's one another context in say the Bemanu say guy we know that guy we know that guy we know that no straight away say because you are cheap no that's what they may be to me no done oh guy we meaning that oh guy we meaning that oh guy we meaning that the moment that person knows the we know that with the pay when you say guy we were cheap or you say girl we know very cheap because they may be a devil cheap no or to meaning that so the word cheap number for you no is say lipano or you're morally weak and if Obama consider you as a morally weak no it means that Obama will change within a short period of time no continue why you are person no here wey marriage counselor Oscar Siripi and it is what to Ghana mafo as all the boss wana odi abana area ho obi ade kono ne nkyeresa wo na ho fa na papa funa funtra na no achi no ane ekọ Ghana mema kokko bisa sai enti yansusu ye fie ye nkomo nkwankwanu yase oba ban ane aka so ye cheap o we di off o emuda ho kwa abenya ema no de ne ya ye hu wo ho ema ye ka saa
Ebi wa to no waje ja no. Ese so ba betra so aka na to no hye mini skirt. Obi ne hona ne go so na yi nyina go because our ba we cheap. And I so for mema e fa no basa basa. Be ma be obi hye no bia so ne be ko. All the because we cheap. Ma ya omo hu oba bi ho no mo a obi akoba to anko aka chen so pe no no. Hwede we be si afa ye ba oba bi so hu na pe. Hu na pe me pe wa na odi wachi. So o da no a obetu no ene no akwada da no a. Eno na me hu say e ka so ba yi cheap. Oh, Baby, I wish Yama, the Casamuno, if it has any Casamuno, or Barney cheap. To say, we'll be sending phone number, instance, no, not the phone number, no more. And also, that's all about cheap. Who be so about phone number, no, the Mawa, not just way cheap, oh, really? Like, seriously? Young Queen, and only a copy some money be, as a dear mamma whom some year cheap. So be a phone number now, dear Mano. Offer why nice a channel. And I said, yeah, now also so 2 months said, may I cheap. And now who say, cheap, okay, then you may for loom. He says, so Barbie a cheaper, there may only say, and money be a money be on home Bama, every on home Bama, I said, Bama is in a pair. I look how we trap Bama is in a pair, not starting in the home ash channel, funny out. On any say, about out to me for down Bama and about Bama once in the pepper, but so now by any who know how to who say, Oba we are cheap, Oba home and on Nimino, a won't go away, mammy, on your way, mammy. So I can so very cheaper. Much as like Oba who be in the react, or who be like not no she said they are here for no man. I mean so bad the make us so cheap. Not baby also on ma, being the best in Fibia. No idea to one in the crowd was in 1,000 like Bemas be our best soup, Pebia, now dinechi. Eti Ghana manu susu bi se enu omu ho eso obabu onu man na mfami mpie ena ma me credit ena send mobile money answer do mobile money adwuma ba no ayama no so de ma wi aba ba ya adwuma cheka enti ema na nkasa se enu omu ho so ni nyina chakosi se marriage counselor Oscar Siripi say oba shaw ho so ma abo anya den nya sika na momansa no bema no beda no e wo sa wogitum e bi kura na wa oba na pesa ode to wo to so e no wo ho na mo so oba bema na epel no oka ya no anya de a ene na wofo ene yenkwae wo so wadwenkyere a wode aba e wo Kasiebo mu so yenkenkan bie na nadwo ase aputo Emma nye ne beye mem dwuma mo wo mo emma na eseso wo mo chinchini kopedompe no mo ye wo mo raps nyina nye ma ene beye na no si ya pe na okonko se o na adwanya abotre ana na wo ye nya komayare esa me meti eye Spain ha meti yi emma wo mo si ye pede bie no hwenim ene wo ka Archimedes GH o chese o tie Kasiebo no live na Acheampomaa na wo fo wo atemeso na afo ena mpa ben kire me wonso so wo Barcelona or see Ghana police. And your man call you crow. Daniel is HSA Kasiebo no edem e warm a ye Gazia fast food e walk on go or muti ho. Na bachelor GH award de na medinka kakada ne be ha de obi say teacher for kra den e na ha wo mti wo betimi abo adachi ni odo etema chese nana Victoria Victoria T joint ho asama ho na otie edi free na Alan Benz enso so edi ne de free Germany e no de buy wo se enema ekoye Jesua enso edi bi free America e buy no se Acheampomaa ne maame mo ne Mike dakwa enso de ka ho na wolanyo akotia enso de ne de e bae yanko na yanko fa voice of the day Vodafone and afi CB men and women capsules Adom and voice of the day but me civil mesko we are stayed the demo. Then people go to work. It don't come. Then after the rainfall, the Tyson pass. That woman so pass. The woman pass. The river collects into the sea. To die. I am annoyed. Yes,
so I'm annoyed. Say, come and do bridge for us. If you don't do bridge for us, then you will break the bridge. That's all our annoying. That is we go to democracy and come and do bridge for us. I beg you, messing for us. Messing for us. Our Nana, Akua Adom, Excellency, young Papa. Then I beg you, messing for us and do bridge for her. We thank you. Say you are doing it for him. God bless you. Please, if you see that letter, immediately come in here and come and break the bridge. We thank you. Your wife is gone. Yes, so you are gone. Then messing for her. We thank you. Then if you go on in the letter, no. If your hand collect the letter, do it for us. We thank you. Right, enti no naturally say we no kra no. Obema the letter ekosi ne so no adwuma kese kra sen de dada no. Enti so obenya interpreted wa ye nyina mu no. Eno so ya another issue. But CB men and women capsules. I don't know no more bema obey fine. Bema bi you condemn wa kwansen wo fi ho no onim ne size enim su ye ne ma enim nam bie won kwan no but okompa so a like a decical attitude eno de dampa ne so onye hwe Vodafone so boa wo ama o course awo ye no ya tete so kama ntino oni problem bia o madam na the voice of the day no the ebre wo na Kasiebo na nkasa no Nokia Android no your phone papa a kire se uyesu a oni problem bia kama na Akua FS so abuse immune system no yade ta bobo bi ho da bia o yare onum bia bebo ma immune system na nya hoden MTN no na ba bia ye isuo eno de wontimi nkasa se ni sei ba bia be ko bia network ni adwuma Grace Homeopathic Clinic so se brai na beja yare sama pa ejane na so Total Ghana or say or bow ama washing a home sense imagine naso Kingdom Jensen Park capsules in a bow ama ben one no be what my fine fee Carbe Gold they no the fee say you should be a fresh lady capsules the bia mekase enye graduate in a digital key unya fresh lady na wujina from na brusa tintin atoka key the amount baby ticket no ticket and your water bia heba make chance so ayesi wo mo ho ato wo yade kwa so adomonline.com o kwa kenkan sempa ye accurate ho na wo madam mane ya still pasting so me ko trotrom nei Kasiebo nyina ye de besi akenkanfo no me Nana Agyei Obrempong CP bema tintin gramo ahofra enwi adwami enumre me ne Nana Akua Acheampomaa and Ohemma Ohemma Sakyi hwene pana kwase da bayi me Mrs. Makisi Dubasri ni maame pa papa na woda enti mema happy birthday in advance we efri me nko ame ho source na info ni free buy no kranka ho me nko maame mema Sunday your birthday mema happy birthday yako yebeda ho din kai baba na fiada moso ye de atraso producers no Dr. Shine Akua and the ladies choice and I think so Kwame Kule no Joshua and Abino nyina ne so yemu and consolidated and Jesse so buy and if you do come from Facebook live and also Jonas nyina ne so ni na kodo na na editor na esamfo panim pa no so esi wo hene onu nyina ne kabo mu de Kasiebo yi de ebre wonti yesore ne akọ na fiada moso atoaso abehu me business